News Fast Karbi Anglong Berta Kathanji Bang Nilisa Militan Chihan Sepi Aprangsi Berta Tepi Arjuitha Block 10 MGN Rega Scheme Dengde Dapita Longle Inghan Atawarsi Chilengdun Bom Tusi Ningkan Pathon Puarat Kaningri Councilor Jakong Aphan Mute Moholder Ajakong Themu Puajok JCB Volvo Pen Sangti Puddington Te AJYCP Karbi Anglong Aro Tumpen CAA Aputak Volom Komaji Along Kikam Ke Padopon Silim Khua Along Eco Tourist Lapen Loti Karbi Ethnic Food Center Kangpu Number 18 Lumbajong Constituency Angkang Number 1 Bitipang LP School Polling Station Keparlu Hidim Teron Arong Pen Cerop Ingti Arong Adak Kilometer Hini Kahelo Kecileng Atawar Surihini Rakre Popen Surihini Rakre Trok Aningkana Parman Lumbajong Development Block Ahin Pen MGN Rega Scheme Dengponlo Bonta Asai Kam Amo Thangnat Asai Kiklempon Angtek Kabedera Jok Dong Tewang Nepali Arong Arat Manai Terang Arong Cerop Ingti Arong Lapen Langtuk Rongpi Arong Araratum Jesemet Barla Por Kedam Kewang Kecileng Atawar Mesen Kabedera Jok Lo Charlie Ausumar Kisoki Un E Kacepon Kasiksak Tepik Lopusi Rongasar Borsing Rongpi Ahin Pen Perangki Atum Angnu Lamthi Nang Pachinidun Government Ahin Pen Talang Ponte Det Sonsi Mandel lo Juniri Dun Bom lo Batai Cha Juniri Dun Bom lo Boy Sita Asa Awar Sai Mil Pipe Del Rongasar Kintu Kelak Bala Chala Por Becing Biria Hut Je Kisoki Un E Lapen Lu Kichali Osumaratum Dam Kewang Mate Ahot pen hat bojar ke cukuri hicu berbagai dam kita ke tora tektik kisung tektik lah. Lasi prabjin pen cerop ingti hawar ke doara dapan kanghon ke jinso pen non ke kring klong aporohud kemisen ke dam kewang atawar keselam pitujia pansi atawar nang pibek nang jipusi Karbi Anglong Autonomous Council CM mate tim Karbi Anglong Asong Japo Tuliram Ronghang aphan kachuning ria berta pherangke angno lamthe nang pachinidun manja pen Dilip Hanse News Fast Karbi Anglong Karbi Anglong Autonomous Council pen aron pathik et apita ajehak jakong kedo atum along kacerap kithir klong ajok kaphere kacere kave ajok ninghang alingsi ke klem ke chopu pudunji atuma phansi areng huke soji sonsi langroy along sangtiki phur ahut missionaries ahormu mate JCB Volvo lapen kaprek missionaries ahormu en longle pusi council pen kedamtang aningkan pangdakalo pacetak ponlo bonta West Karbi Anglong amreng Aroyalong abangke JCB pensi nonpu arni anta aninghang alingsi kiphur theklong tangte ladak komadlo adai kedu council atumsi ke chok cheluma mate forest atumsi ke chok cheluma athe adung het amreng forest beat office do lasi forest achokamar atum pipotsi pudun hai hedat lake manghumeme lasi lahai asai along hamphang asong lapen cherok tok arad atum langchari tunsi kemi kalipulote langroy karnuk longle kangrai nang ingdang bompo lasi Karbi Anglong Autonomous Council along jakong aphan mute sangti moholdara tumsi jakong themu news text report News Fast Karbi Anglong Assam Jatiyo Badi Yuwa Chhatra Parishad mate thihek pen AJYCP Karbi Anglong arwa tumpen wolongkom aji mate bokolia towar kok phli along BJP atum abidi kanglim pen Citizenship Amendment Act mati ka kewan along kroidun thek thepu hang ponsi BJP hai BJP go back pu hang taram ponsi rong sopi arlo asi angtong par om phlu pen chedon dun de pu ke khamkhe asai chipaklang padupon bangso along jitu phukon maipu AJYCP ahin pen ke than pon ke central government atum bangso a ek JN Vekdangji jongsi JNA pulotangte Kewangji lang arni ansose ingtang rakpen kachesong padoponji pusi thanpon আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ আমি এই সংগ্ৰামৰ থলীৰ পৰাই পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছে অসমীয়াৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে তথা অসমত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীয়ে কা গ্ৰহণ নকৰে সেইকাৰণে আমি পুনৰ আকৌ এতিয়া কৰোনাৰ কাৰণে এবছৰ আমি আমাৰ আন্দোলনটো স্থগিত হৈছিলে এতিয়া পুনৰ আকৌ আমি এতিয়া এই কাৰ বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত আমাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন ধাৰাবাহিকভাৱে
গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি চলাই গৈ থাকিম কিন্তু আমি সেইকাৰণে সৰ্বানন্দ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি মহোদয়লৈ আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আপুনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ জনাই দিয়ক অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে কা গ্ৰহণ নকৰে আৰু অনাগত দিনত যদি এই কা যদি জোৰ জবস্তি কেনে আমাৰ মাজত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাজত যদি জাপি দিব বিচাৰে এই কা আমি কিন্তু উখৰাই পঠিয়াবলৈ আমি সাজু আছোঁ বাংছো আলং জিতু ফুকন AJYCP আমাইফু কাৰ্বি আংলং আৰু অপূৰ্ব দাস চুনবাং AJYCP লাপেন কেথেগিডিঙাতুম চেতং দুনসি সাইপা চুনপন নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বি আংলং Pini silim khua arong along WWF NGO lapen silim khua aratatum ajak dingklui pen akemang ecotourism lapen Loti Karbi Ethnic Food Center Kangpu Pon along East Karbi Anglong Bokatjan SDO Civil Dilip Terang lapen Kaziranga National Park Director P Shivakumar lapen DFO KNF Bukaghat Division Ramesh Gogoi Socheng Thengta VDC Chairman Borson Terang lapen 17 number Socheng Thengta Mondol BJP General Secretary Kamal Singh Teron Parkup Pahar Range Officer Dhaniram Ronghang Atum Chetong Dun Pini Kangpu Ponalong Tourist Wanglote Ladakh Karbiahan Kangmoy Kalangdang Phak Okimung Lapen Kipi Lang Okimung Kipi Bo Ok Kimung Lahai Hui Longpon Werpo Lapen Tourist Atum Kelang Aning Hang Pulote Karbilun Kanta Thekpon Longji Trekking ta kedam aning ke hangatum kedam our site do asonson awajat kelangji aphanta do pusi pache thangpon lo WWF atum pen cerap situ si alang tum ningkan ko ana prang pen one kabor ini tumarong olong mane ecotourism kibiji aphan lapen karbi atum jitu amit hang kitun kedang ha koko pen kitso kipi ki u kimung kangmoy kalangdang lai hui item bilu pulangte dak te bokhet Kaziranga National Park along kebang dekh bidekh mate ha foreigner pen anak hilu pen kebang projotok turis atum bang si la sorong long nang dulu pulangte lahaya kitso kijun lapen itum jitu Karbi Anglong alira cham lahaya ke theglong pelang tumaning samji pu bathasi pini ni tum labang so asayang deng kideng pon kichun son che theglong lo la si pini alang tum pen forest department lapen NGO lapen itum rongsi lapen itum Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen itum IM badu kasirahuti representative alang li VDC chairman terang sangho pen hidung katno ko pini labang so asayang deng kideng pon chun lo pusini tum de mathara Rongmongwi Penjir Song Inti News Fast Karbi Anglong Bukulia Police Station Angkang Silvita National Highway atowar ke Kekalong ihum sangti karthanga truck kachingkoi Birta kelong duna tengke atowea joapor men break fail that pua joini National Highway atowar ke Kekalong amat chephar lep phaksi toa along amat sangti thoksoi lopu sita kopai keme arengahu keswa bangke avelang pusipu Birta kirip aporahut police atum adim paledun delang News Desk Report News Fast Karbi Anglong For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here.
Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Beta kang ton pen nang chilui tulung. Piniadap sirkep apormolom kuligao pen moiso kiling adagalong borjan KCS ahavar amayatum kitirtip aphan longle akenang sot pupen pinirong plikep aradatum cerap ceto dunsi ram kangra madim pangthaipon borjan KCS havaramai amai phu jonateron kongchun bang jonasing tok biatum japonsi keklem kedam bomatum aphan aning ke pathedun Karbianglong Autonomous Council Speaker long kitimung Rupsing Kro Rat Asai Klembang KNLF Tangka Rimbang Habe Tokbi Pilong Ri Art Diben Timung Abarim UPDS Munti Parsik Teron VDC Chairman Babu Bongrum Lapen Rongasar Bang Plikep SGB Bangkep Societum Chetong Dunsi Sai Ke Klemalong RD Pidun Pinila Bangso Wojaru Aklamalong Sai Pachun Ponvek Nang Jipu Borjanara Ratum Matha Ponsi Bang Pharo Phosose Kibi Kiti Riso Ejang Nimarli Atum Pen Chenglok Kethe Kiding Atum Chetong Dun Bokajan Pen Bisnu Lekte News Fast Karbianglong Pinia beta lansi pajudik lo domain hakme kardong.